Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize indwi nziza y'umugisha. Iyi ndwi muzobona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwanyu. Ndabifurije gikundiro, ubwiza, gutoneshwa n'umwami bizaganze ku buzima bwanyu. Nshishikaye kubifurije umwaka mwiza cyane wa 2026, muzobone ubuntu bugeretse ku bundi. Mwami Yesu ashishikara kubatonesha. Haleluya. Mushishikare kutura ku masoko, ku mariba. Yaravuze ngo ariko Yosefu we nikishami y'igiti cy'amacane kiri ruhande y'isoko. Yesu abahezagire cyane, abatarakora subscribe mu byibuke. Uyu munsi wa none rino jambo ritangura inondwi ryanditse mu gitabo cya Zaburi. Igice cya 65 umurongo wa 11. Uyu murongo uvuga ijambo ryiza rivuga ngo wambika umwaka ukugira neza kwawe k'igitsibo, aho wewe uciye umugisha urasendanisha. Amen. Wambika umwaka ukugira neza kwawe k'igitsibo, aho wewe uciye umugisha urasendanisha. Amen. Reka nkwifurize aya majambo abiri uyu mwanditsi w'Izaburi yavuze. Aya majambo abiri niyo nshaka kwifuriza. Uyu mwaka wa 2026 Imana iwambike ukugira neza kwayo k'igitsibo. Iwambike ukugira neza kwayo. Haleluya. Ukugira neza kw'Imana kube kuri uyu mwaka ku buzima bwawe. Yambika umwaka. Haleluya. Ukugira neza kwayo k'igitsibo, aho we uciye umugisha urasendanisha. Umugisha uruzuye. Hariho version ya Bibiliya y'ijambo ry'Imana iravuga ngo watugiriye neza uduha umusaruro utubutse. Umusaruro, iby'umwimbu utubutse. Wanyanyagije ibisarurwa mu nzira abasarura banyuramo. Imana inyanyagize ibisarurwa aho uzociye umwaka. Izinyanyagiza. Haleluya. Waduhaye, watugiriye neza uduha umusaruro utubutse. Amen. Mwami Yesu azaguhe gusarura uyu mwaka. Uyu mwaka iwambike kugira neza kwayo, kugira neza kw'Imana kube ku buzima bwawe n'umuryango wawe n'abana bawe. Izayambika umwaka, iziyambika umwaka ukugira neza kwayo. Imyaka iheze sinzi ibyo waciyemo, sinzi ibyo wahuye nabyo, sinzi ingorane wahuye nazo, sinzi amarira warize, sinzi ingorane zikomeye waraciyemo nazo, ariko ndakuzana inkuru nziza. Haleluya. Ndakuzana inkuru nziza ivuga ngo uyu mwaka Imana iwambika ukugira neza kwayo k'igitsibo ku buzima bwawe. Ijambo rya kabiri ndakwifurije yavuze ngo aho we uciye wasiga umugisha usendanishirije, umugisha wuzuye. Mwami Yesu ndakwifurije ngo aci wawe aho azoca hose mu buzima bwawe azohasiga umugisha wuzuye. Amen. Hari ahantu henshi Yesu yagiye aca ahasiga umugisha, ahasiga ishimwe, ahasiga indirimbo. Haleluya. Ndifuza ko Yesu yoca mu kazi kawe ka misi yose, yoca kuri ya dosiye ikubabaje, yoca kuri cya kintu kiri ku mutima wawe. Oh haleluya. Ndagusengeye ngo Yesu aci wawe aho uciye wasiga umugisha wuzuye. Haleluya. Mwaka iziwambika kugira neza kwayo nk'igitsibo, ahiciye ikasiga umugisha wuzuye. Uyu mwaka ariho ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 27 umurongo wa 13 baravuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobona kugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Haleluya. Witege kubona kugira neza kwayo. Kubera iki? Niwo mwambaro w'umwaka. Izayambika umwaka kugira neza kwayo nk'igitsibo. Haleluya. Uyu mwanditsi w'Izaburi baravuga ngo mba narihebuye, mba nararabye iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Witege kubona kugira neza kw'Imana kuko izayambika umwaka ukugira neza kwayo. Haleluya. Mba nararabye iyo ntizera ko nzobona ukugira neza k'Umwami. Ndakwifurije kubona kugira neza k'Umwami. Mukundwa, ndifuza ngo uyu mwaka Imana iwambike kugira neza kwayo ku buzima bwawe, ku buzima bw'abana bawe, ku buzima bw'ibyo ukora, ukugira neza kw'Imana. Dawudi yavuze ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzobona ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Igitabo cyo Kuvayo haravuga 33:18 Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe. Haleluya. Ukugira neza k'Umwami guce ku buzima bwawe, ukugira neza kw'Imana guce ku rugo rwawe, ukugira neza kw'Imana guce kuri abo bana bawe.
ni ibintu bibiri ndakwifurije uyu mwaka iziwambika kugira neza kwayo cy'igitsibo. Amen. Mba nararavyo ndizera ko nzobona ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Witege kubona ukugira neza kw'Imana. Kubera ukiriho utarapfa, uracyari mukandida wo kugirirwa neza n'umwami. Uracyari ufite amahirwe yose yo kugirirwa neza n'umwami. Haleluya. Kubera uri kurumva rino jambo. Iri jambo ryambara umubiri ku buzima bwawe. Umwami yambika uyu mwaka wa 2026 ukugira neza kwayo ku buzima bwawe. Icya kabiri, Yesu ace iwawe. Reka mvuga ibintu bibiri ahantu Yesu yaciye. Hariho umugabo witwa Obededom, yaratuye mu gihugu cy'iwabo. Uyu mugabo Dawudi umunsi umwe aravuga ngo reka ntahane isanduku y'isezerano ive mu Bafilisitiya aho yari iri. Umugabo witwa Uza agira ngo ayitege arapfa. Dawudi ngo agira ubwoba bwinshi, aravuga ngo reka iyi sanduga reka tujane kwa Obededomu, nashaka imwica, afite abana benshi, agerageza kujana hariya. Mugabo kubera yigiye kwa Obededomu, ubuzima bwa Obededomu burahinduka. Aho Yesu aciye, haleluya, aho uciye wasiga umugisha wuzuye. Umva ibyabaye kuri Obededomu. Samweli wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Samweli 6:11. Obededomu imara amezi 3 mu nzu yiwe, kandi uhoraho aho umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwiwe bose. Bukeye babarira umwami Dawudi bati uhoraho yahaye umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo afite byose kubwa yasanduga yiwe. Nuko Dawidi arahaguruka aja gukura iyo sanduka y'Imana kwa Obededomu, ayitahana kumugwa wiwe anezerewe. Amen. Bene data, ntabwo Dawudi yategetse kujana isanduka y'isezerano kwa Obededomu kubera urukundo yaramukunze. Oya, yari afise ubwoba, aravuga ngo reka dupfe kujana kwa Obededomu. Obededomu agira icyumviro cyiza, amenya ko Imana itashe mu rugo rwiwe. Ikintu ngo Obededomu yakora, n'abahungu be n'abakazana be n'abana be baramyaga Imana, bakayishimira, bakayivuga ubukuru bwayo. Haleluya. Abisiraheli kuva Dani kugeza i Berisheba ngo baze gutura, bazanye amashikanwa kuri ya Mana yabo yasanduka y'isezerano ry'Imana. Haleluya. Ubutunzi buraba bwinshi kwa Obededomu. Mu mezi 3 aba umutunzi w'igitangaza. Haleluya. Aho aciye ahasiga umugisha wuzuye. Yaciye kwa Obededomu, ubuzima burahinduka. Umugabo utaruzwi, umugabo w'umukenuraho, umugabo wari mu buzima bugoye, ariko umunsi isanduka y'isezerano yatashe mu rugo rwiwe, ubuzima bwe bwarahindutse. Babwira Dawudi, baramubwira ngo erega ubuzima bwa Obededomu bwarahindutse. Umva ndakubwire, mukundwa uri kurankurikirana, mu mwaka wa 2026 ndakwifurije, ndagusengera ngo Yesu ace mu rugo rwawe, ace mu bawe, ace mu vyawe, ace haryo ukorera. Aciye asiga umugisha wuzuye. Abantu bava Dani, abazana ibitungwa, abazana inka, abazana intama, abazana ibigori, bakaza gutura. Obededomu araba umutunzi wihebuje. Kubera iki? Yakiriye Imana mu rugo rwiwe. Aho Imana iciye yasiga umugisha wuzuye. Amen. Reka mbabwire ikindi gitangaza. Wewe wowe urwaye, umaze igihe kirekire, ubabajwe n'umubiri, reka ndakuzana inkuru nziza ngo Yesu ace mu buzima bwawe, ace mu mubiri wawe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5:5 haravuga ngo hari umuntu yari afite indwara ayibaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenya ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Yesu yaraciye aha hantu, hari abarwayi benshi bacumbagira, bamerewe nabi. Yesu, uyu muntu agira amahirwe, Yesu arahaca. Uno arwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikore ikirago cyawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ciwe aragenda. Kuri uwo munsi hari ku isabato. Haleluya. Yesu yaciye aha hantu asanga umuntu wari umaze imyaka 38, imyaka 38 arwaye. Yesu amubaje ngo ugomba gukira, aramubwira ngo Yesu, urutonde rwo gukira hano nuko amazi yiburuka. Yamara kwiburuka, umuntu afise mwene wabo ari hafi yiwe, niwa utangira kugwamwo niwa akira. Jewe narabuze, bararushe, petetre bararushe, ariko Yesu kubera haciye aramubwira ngo ikore ikirago cyawe ugende. Ndikore ikirago, ndaciye muri amazi, ikorera ikirago cyawe ugende.
haleluya. uwo mwanya ingwara yaramanye imyaka 38 iruma irakira. Yesu, haleluya, ndakwifurije ndagusengera ngo Yesu ace wawe. Glory, haleluya. Yesu ace mu byawe. Wa mugabo ngo arahaguruka atangira kugenda. Abafarisayo batangira kumubaza ngo ese kubera iki wikorekera ngo kwisabato? Aramubwira ngo hari wamwe ngo cikorere, nari maze imyaka 38 muri yo sabato yanyu ntacyo yangiriye, none nahuye n'umuntu ko murambaza ibya isabato kandi nahuye n'umugabo yamwe ngo nikorekera ngo cyane, ubu nyine nakize ndi muzima. Ndagusengera ngo Yesu aci wawe. Wowe umaze igihe kirekire urwaye, wowe umaze igihe kirekire urwaje umwana, wowe umaze igihe kirekire, uyu mwaka Yesu agukoreye igitangaza cy'amagara meza. Yesu agukoreye igitangaza, ahaciye ahasiga umugisha wuzuye, ahaciye ahasiga indirimbo, ahaciye ahasiga umugisha. Umwaka za wambere kugira neza kwayo. Reka ngusengere. Turagukunda Yesu, ijambo ryawe n'ukuri, uri inyuma yaryo kugira ngo urishitse. Amen. Ndasengeye uyu muvandimwe uri kurankurikirana, ndamusengeye naturaye amajambo abiri yanditse muri kino gitabo. Uyu mwaka uwambike kugira neza kwawe ku buzima bwiwe n'umuryango we. Icya kabiri, uciwiwe mwami, kuko aho uciye wasiga umugisha wuzuye. Waciye kwa Obededom ubuzima burahinduka. Waciye kuri uyu mugabo umaze imyaka 38 arakira aba muzima. Turakwingize guce mu ngo zacu, uce mu buzima bwacu data. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ubuntu bwawe bwinshi bwiyogereje ku buzima bwacu. Turagukunda Yesu, ubane natwe, amashimwe na yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mana, mana.